Baik yang ini keren yang kata ngaku bang ong ifi ngaku aban keren bon bahai ki brio ngaku aban ai men sim ki ma lada pide inong rap ru pide ki ru pidan ka dream ma pidan kata ka thong don me kata ka thong skan fin ki brio shit ong ma ki brio shit ki shit ong ngai ibani nga tanga dei tong nong rap badai nong rap kan ba best tam do badai ta kan ba best tam do aslom igum tama jadi nong belaru mas kan ba belaying ing tu ma baru haji fisia nong belaru fisia khlan ma le ma ngatam lar belah fisia ma kan ton ai example ki nong rap nong bela ma pinu nong rap pidang nong bela ma nong rap pidang ni kata kaplan ba toh mentang ngadon gini pan ki mentang ngan penhe susu ma ngan penhe susu ngan try mon contact ban yo iki brio ki ba kham la ban thit bahai ni pan janga ka dor ka babiang kumta tidak adem nan ni ngan please ka business ka we dan ngan play ka factory la di factory pan ne factory kumta te long kidi bandan ka gol la dia te kidi bandan be kata am henry tanggawe di ben stay true net be ya kata yaad be sakman what you ting te kum imei pa jungi ru am ngasit adu mentang adang ai men sim ki play be ka business play be se ngong mi play be ka business la dia ma yaad be ka business la dia kumta imei kumta henry ta mahadu mentar ngan pensai bin tadi dia nomor beli kan bahat dia buat kan bah long ka mindset jung imei ipa jungi bat jungi kala per bah ngi la long kam advance bah mangi ma em ki pada kidang long katuk ka generation manusia ma em ka generation manusia ru long kumta kadang ko un kadang lala ka jong ta kada long teng imei ipa pun sutur ka jinjar ma te henry ngatrai bit nomor nga ong imei ipa ba perkhat ya bahasa dian ma perkhat dai ka jinglut mamenta ya baru khaju wat perkhat dai ka jinglut mamenta perkhat ka bahasa dian se perkhat ka banwan sidin hoi teng fi pelut kum tu fi mio ai nang tu tamba ki kun jeng fi kin yo padam hadin ki kun kin yo padam kanang ya im tu te nang tu pada si sin hi bakilas filas nang hi ka business tam phimne ratang ka wei pinong ko alias ko ne nang he te ubri spa tam do ha india ustang kum tu ustang yu khartin jan khar bilar kum tu khar im tu hadin ustang pli dukan barin tu kamai nang tu place iwe dukan mentah Reliance Trend don hapo PB dan hai mentah belai dia no kartin jod ubrio kelas 10 ru pat pasira lain empat pasira kelas 10 ru pat pasira sa comment down below mo kelas 10 kelas 12 tama arti kelas 10 ni so dia kata hingin kawe haba utu ula beli bisa famla kan kuma oi fi mentah pat kini ki YouTubers ki bro kamen malah bagi lihat YouTube tak kamen pala bagi kio ngidan competition kalong clean competition healthy competition ma ngidan healthy competition isto nak ngirap ipre iwe record bo vlog sumi tum ki wan ban yele lang bite kam tu yele lang pen kamen ngi kwa pen kio lang iwe ma te tang we target jung aku abe batisi fitur be ma dan lakh subscribers ya mte habdan me ka goal healthy competition habdan me te kata ka we ka goal dia Trang man be eki na trang hi bangan po ya kata ka 1 million subscribers lu balong si Paulak ma si Paulak kata kan ikan achievement and one of the biggest achievement ngapa di har mentah shalong balong si million subscriber P Good Freeman I think the two people bangalap nga bafidan kata silak isn't it kibun pada kibun ba hopefully in the near future mo kibun ba kita tahu benar silak example kum kini ki Lamjing Shai channel jong marang ba bang ifi marang ba itu ani best pelat marang ba best pelat marang ba ma de itu ilang ba ikum tu ba si search dor ba ibri balong kum tu ilang ba ikum tu ilang ba kumaro kan balong kum ni long ba ikum ni balingin ya kum ta ma on long kum tu de itu ru tu siaru kidang shoes dang shan kila da yo lailak subscribers dam kio balik ka dei ka jinglong jong kita jinglong jong ki ba kilong ba ikum tu ka wei kata ka wei pilong kum tu long bi kum tu ta ya kum ta kan malong have to stay true to yourself believe ka ba finget kan kum tu sia kidan ka thong ki ko ban ki po YouTube ta ka daw kile ka wei malong different break boundaries break boundaries le ba filong ki bre shong ba findan sa apa box you have to think out of the box think out of the box kum ta kan kibon ha ki bre kum ta ka ba ai fi kinong bala rumah kam tam kinong bala ki bedanong bala kum tu de makiru kindala men pelang itu pisah namar beling yu khasing yu spau bam arpau
Kada siya kata. Yo spouding ka bamar spouding ka. Nei kami tas spouding kam te pra. show. Tama ngi bamar spouding lom ta. Tama long kam ta kan ki bri lim prakhat ka future ki kam tu ma. Te kami thing hi ka long ba langgai ka pisam tu bu la sai sim tu fidi nong balaru. Sim kontrak Kadai. fi hadin la sa sing filanang belate filatip ban filanang kum no ban sim kontrak ai dai sim kontrak tu kan stang register di government stang tu kiu kum takan kawai pada video ban stay through ba yala dia enjoy life amar beli film tang sisi na perthai Kadai. amar beli sisi ni filayap am takapur fin sang ni beli nga khamle am ta Kadai. ma amar beli ngi nget bangin ni sebeneng ma hot dengan la poi sebeneng sis ngila kamen mau poi sebeneng tambalong perkhat bahakan pem kwa ban le ke balong different ba pen kamen Hello pernah berhut syabang in stang ini video smat yang kuat pini pi kini ko umsok ma te kini gade get era ko ren hapo shilong bat kibun haki niki ani Kani kadan hapo shilong filaban ikini ma kidan hapo per ki jat dukan ma hapo shilong filaban lam dan kumni mixed fruit kiwi pomegranate mango guava but strawberry tegini filaban thet udan uru healthy ha dan aloe vera te ubas ba bandi ikhlung khna teman bar khoi ma philong ko babam so ba natural ba ma to ai perlok sa check ikini da fi ik kini ki so hapo ha kano no dukan des ngo ba sa thet ma te khole shibon perlok te chal ya stang ikini video kham shkhmat yes so isir na gunia healthy Kadai. ai menta jing kiu ju bu em tu beli pan jing arab te no beli em tu yo kiu skim tu te baru khat ngilap hi Kadai. si sin hi ba phi ngai na la dia kata ko wi gumin te ka di ba phi ngai bin na la dia Being positive. be positive kata ko wi ha Oh, pi ngapai ba ka positive ti ba fi wanra iki brio ni ba ki kom pi jadi badan nong rap ni baskap ini ka channel jungi ne baskap ini conversation tas ni banji keren jungi ni kawai kedi kata te kilong kim tip ba kila le kita gila ni kata kawai tanam ba keren pi so khengala thrai menta thrai gila kalau kum ta khat ba phin la the la si sin hi to noi phi ma shaban sang ni podcast dai phin ong ai nga kwa le podcast le ma kwa ban le ka ni nga thai ngim la ra le phin la am thrai ra dia kata ko ngala bla ma sken pimdan hire ni kamera ru em de fi ong ngala la be hi teng teng bo do mula ba rai kedi bai bat da ka phone kamera da ka phone ru la be hi i bri mentam taru kwa ban ong hi ma ken ki ba kwa ba le podcast kwa le sken kuma phi ru ma kedi pimdan ra kat ni ru ki ter Findan mobile ar lai teli kum tu hot kan bumper ka edit ai ma kan bumper ka edit ai fila te hot si sini fidan ka thumuam fila ban start humble kedi ngani thui ni da fi ong ta ngani thui fi ngasdang YouTube ngasdang le reaction video ha kamera la dia da ka phone ka wai kum tu studio jo ka tu menta kedi ka kamera jo fi ha kan dang shumi menta oh okay mencuali ngale kamera la dia ma thui fi don ka jing thia pai sngap ba ma tai fi sia don ka jing thia kum tu hapo jing thia don tu usiat am di ashtri uta ashtri ma bajro ka tu ashtri buat tu ji asri makan hair secret no oh okay secret te ashtri ti di usiat kum tu don ka judge po kan balang penyang kum ni ma duta bu apo jing thia bu jing thia ta penyang ba kan pen tait ba ta bu nyang am hadin tap du ong se du tripod tap du tripod pendat ya tu kamera ban yo opet kan okay du ka tang sedang perkhat min thui fi zang bu du mula bu de ka e kum tu am bu kum tu test tap earphone kum tu am kawi ka phone bat kawi ka phone kum ni kum ta sedang ni thui fi ma sedang kum ta lom tai mon ju ong hire no kum no sedang kum no kan i try ngadang first time apply am balai kawi ngam ju complain ra tadi kata yang giberu kim dei ban complain da ya bisa ma kadi ka baki kidon expectation pala which is good when expectation sama ki kim sedang te kata ka sat thing ni kim sedang te kawi kata ba ngalap ki bon ki bangal ayah keren ruam kadi ka just do it film lali kata kadi ka entah ki jok bakalong kapor bakalong so
kwa bet hang tu bet va instant validation kwa six pack apps ayo hang tu hi kalong kumta tenga kwa ban kumta mo ki briu ba skap ini podcast mong pimentan